Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushya ukaba utakora subscribe cyangwa se usanzwe utubona ukaba utakora subscribe, please do subscribe, like, share, comment. Byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusangaho, ukadufollowinga, ugalikinga ama video, ugakomentinga. Ni TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Welcome back. Hano turi Rubavu Rukoko, ruhande neza rw'ibitaro bya Ndengera. Twabazaniye amazu ari mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 560. Ndabinjizamo, ntago ni inzu itaruzura, habura finissage yonyine. Ni inzu nini, hakaba ku ruhande hari annex, harimo n'izindi annex zo zuzuye neza zo gukodesha. Tugiye gutembera naho mbere ku bunini bw'aha hantu. Na hantu heza, ni ku muhanda, transport ntago igoye. Ahantu twatangira miliyoni 65 zifite ibiganiro. Ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Process zose tuzijyanamo kugera zirangiye, tukabigufashamo byose. Rero mbere yuko umwaka urangira, mbere yuko dusoza umwaka 2025, byaba byiza ubaye wa mbere umugufashwa na Rubavu Buy and Sell, utunga property kwanditseho, ugatunga inzu ikwanditseho, iri ahantu heza. Ngira ngo murabona iyi nzu ntabwo iruzuranye, amatafari ahiye, irabura finissage yonyine. Aya mazu yo ku ruhande yo, aya manex yo ku ruhande yo aruzuye, yo aranakodeshwa mu busanzwe. Wagura hakajya kwinjiza amafaranga buri munsi. Aho aruzuye baranahakodesha, urumva ko uhaguze ntago wazigera uhomba. Aya manex yo ku ruhande yandi nayo ntago yo aruzura, ngira ngo murabona ko nayo ari amanex. Naramuka yuzuye azaramunex ari ahantu heza meza cyane, azajya yinjiza amafaranga menshi buri kwezi. So duhamagare mu bambere rero, miliyoni 65 zifite ibiganiro, ubundi ahantu ukahegukana. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ahantu hose waba uherereye, ahantu hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, akarere kose waba urimo, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ugashaka kugira property mu karere ka Rubavu, property mu karere ka Musanze, tubigufashamo byose. Si ngombwa ngo ubanze utege uhagere. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose, wahadusanga ukatwandikira, wanaduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, inyubako iri iruhande rw'isoko, inyubako etage izwi nka etage yo kwa Habiyu. Dukorera muri floor ya mbere, hari ibyapa, uhagera ubona office yacu. Turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Turabafasha kugura no kugurisha mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Twabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, headquarter yacu iri mu mujyi wa Rubavu. Your trusted real estate partner, we always here for you.